Finalni turnir najjačeg košarkaškog takmičenja u Evropi održan je u Beogradu, a 10. jubilarnu titulu prvaka Starog kontinenta osvojio je Real iz Madrida. Evo kratke produžetak priče. Sve je krenulo sa Kalemegdana, a nastavilo se u osvježenoj beogradskoj Stark areni. Tamo su najbrojniji bili turski navijači, koji su planirali 2 pobjede, ali su se radovali samo jednom, u prvom polufinalu protiv Žalgirisa. U drugom polufinalu Real je, rutinski reklo bi se, savladao indisponirane milionere iz Moskve. Sovjetski obračun za 3. mjesto pripao je Žalgirisu, našeg Vase Micića. Fantastična i nefantastična. Na kraju je bilo nešto što nismo svi očekivali gledajući na prvih 35 minuta, ali znajući kako mi igramo ove sezone, ne mogu da kažem da je bilo očekivano, ali mnogo utakmica smo dobili u posljednjim sekundama, opet neko neiskustvo koje nam fali da samo finiširamo meč kako treba, ali ovako možda i slađe, jer znamo koga smo igrali, definitivno da oni možda nisu u najboljem raspoloženju bili danas, ali na kraju su pokazali da imaju kvalitet da se vrati iz minus 20, što smo i očekivali, ali mnogo se sreću što to. Veliko finale u žuto obojenoj areni donelo nam je odličnu košarku, ali je u svojevrsnoj međusobnoj borbi za 10. titulu najboljeg u Evropi kraljevski klub bio bolji od Željka Obradovića. Titulu najboljeg igrača Final Fora, kao i ostale glavne nagrade, odnela je buduća NBA zvezda, Luka Dončić. Pehar su zajedno podigli kapiten Felipe Reyes i istinski vođa tima Sergio Llull. Koji je potom skinuo i poneo mrežicu za uspomenu. Najsrećniji Srbin te večeri na parketu arene bio je Ognjen Kuzmić, centar Madriđana. Kakav je osjećaj titula šampiona Evrope u Beogradu? Pa nevjerojatno da sam ovdje kod kuće da kažem da smo osvojili. Nisam igrao, ali mislim presrećan sam kako je ekipa igrala. Šta je sljedeće? Ništa, idemo dalje, to je to. Osvojimo sad igramo špansku ligu i to je to. Sad te vidimo na parketu? Pa još se ništa ne znam, do sljedeće sezone sigurno. Momak koji je odrastao u Zrenjaninu, crnogorski reprezentativac Dino Radončić, također nije krio oduševljenje. Malo si igrao, ali ipak titula je tu. Ja bih ga igrao sam malo, ali igrao sam i Eurolige utakmice i bio sam deo ekipe i od početka sam prvi tim od kad sam završio juniorima, tako da ja mislim da je jedan deo ove titule isto moj, tako da nevjerovatno sam srećan i ponosan i nemam šta da kažem. Koliko ti znači dodatno što je u Beogradu? To je nevjerovatno, ja sam odrastao u Srbiji, u Zrenjaninu i proslaviti ovo u Beogradu je nešto nevjerovatno i nemam reči kojima bih upisao, ovo je nerealno. Kapiten Reyes bio je ponosan na svoj tim, koji je izdržao mnogo povreda ove sezone. We are very happy because for us this season was very difficult. We have many injuries during the season, and now we came here, win the other day against CSKA, playing very well, and today making a great game. And now we are champion of the EuroLeague. A u ekskluzivnoj izjavi za produžetak prvi čovek Reala, Florentino Perez, izrazio je veliko zadovoljstvo zbog košarkaške La Decima. Bueno, for us we are very happy to win this champions, especially this season, because as everybody knows, the season was very hard for us. A lot of the players injured, but at the end, for that we are more. One more decima. La decima in basketball. Na kraju svega, odgovarajući na naše pitanje o ovoj tituli u Beogradu, harizmatični trener Pablo Laso rekao je: She told me that we got to come here again, but no basketball. Okay. I said, that in Belgrade is difficult. And she said, well, no basketball. It's true that I've never won a game here in Belgrade until this year.
2018 has been a good year to play in Belgrade. I hope if we play next year here, we'll have more confidence, let's say. But I love the city. I've been coming here for many times. It's a city of basketball. And my only problem now is my wife. She wants to come here to visit. And I probably would say yes, but there is a game somewhere, and she would say no. But it's true that it's a city that I should spend some time on knowing the city, visiting the city. Because in fact, at the end, I will always say, I will always remember that I've been a EuroLeague champion playing in Belgrade.